is live, 90 minutes, one passion. This is the skill of us culture. Orlando Pirates 1, Kaizer Chiefs 1. My brother, now one another the mutambo tingo chipinga urumirisa nushaka rimuzigimela mutambo. Ya ndiri tumangu urumirisa nushaka njero songo hangwa udubana ruko follow ruko share no subscribe. So arugidimela mutambo ngotabanyana ngotabanyeza rosedza rutaro thoma. Timu ya Kaizer Chiefs yave kukono dominate nga timu ya Orlando Pirates era bona timu ya Kaizer Chiefs iko dare zotsireledza ufirisa wataka ngorari kumbona musona lepo ayete ka false 9 ngena timu ya Orlando Pirates ichiko lingedo duwana ichiko wisa dzimwe za cross za dangerous kamanda rimukode musona Peterson mulinda buno Kaizer Chiefs nimwe vatambi bene va deserve duwana vakuwana mutambi wa duva ka duva la namusi ndati kukono bona midfield wa Kaizer Chiefs wa shuma ngamanda manjisa ngamanda uchiko kono kwanyeledza midfield wa Orlando Pirates we wadiwana usikova na distribution za bola ndabo bona venda bona one ndiko kono bona Pirates isikokono cha strategy passes Pirates ine bori yayi kwenye urila ya ka set pieces zinekeza Chiefs ya start ya kono diwana ichiko mchantu ichiko kono defender set pieces zote ze timu ya Orlando Pirates yabeko dishumisa then richitaka chikoro chakora ka timu ya Kaizer Chiefs nikachikoda ngamanda kamsona musona duva bu composure budziki yaba nawo musona duva atenda ushikira musona pule modi achisvika atenda uri ndi hey ball atinge kori ndi dopa mutera dokona ikora free then ndivona nga ndimwe goals dzine arari kotwamba ndi gole manaka irichi yaka gole ya Orlando Pirates movement une ukuitiwa ngamsona sivilivili ndi for Orlando Pirates ishumisa zone ishumisa left back na right back arari vasedza arari Orlando Pirates ichinga kora golo nje zvingambura musiko uri midfield wavo uvodadziwa left back na right back so ndichinga koda bad team ya Kaizer Chiefs udiwana ichiko jena nga ndira ine iko tsireledza namusi ichiko yongzamuri iattacking ngayo ndova koda vagudisi vevaita changes musi vachikosiya musona mabuona ndlovu zvenda zviyamba nanga first half uri musona ndlovu ndiye mutambi ene uyanga hanne ka midfield wa Kaizer Chiefs ndiye mutambi yotambo role kronesa ye abasiko enda midfield wa Pirates uchifara bola akutenda uri ave muthu ene adotenda usvika ave first man to the ball akonomaka vatambi vote va Orlando Pirates vene vachiko receive bola va distributor then ndikuvona musona ndlovu ene avori impact yawe ka duvala namusi yova kronesa upira musona mabuwe yenda vona musona ndlovu chimwe chipinga ko ifara bola uri a hold the ball then Chiefs ikonotamba ndivona unga ranga mbesa nga ndlovu ndimuwa vatambi vene arali huve usi Peterson avo mutambi wa duva haudova musona ndlovu we ndavona achikokono master midfield wavo ndichinga ikoda team ya Kaizer Chiefs udiwana ichikotenda uri Orlando Pirates ngasinjere 6 point ndi queen ije 4 point ke season zvimwe zvezvo ndavona Kaizer Chiefs ichikojena kazvo ndichinga vakoda vagudisi ndichinga koda na musona munyane wenda ndikokonovona movement dzawe ndichinga koda na musona cross even though namsi over na silly mistake where aita achikotori arele bola panda then avakodinya kojena bola but kati ya Orlando Pirates nave na interfere bola ishimisa counter attack rune ara na interfere bola sasa defender sasa musona cross achiko interfere bola ubosi yosi over livaka line Orlando Pirates ye capitalize ka mistake we waitiwa ngamsona cross also isakopfesori game ya manaka rikava kode mulanguli wa mutambo valo avongile thomo veva fara mutambo ngandira manaka zviamba usumbedza uri vojero mini vachia ka World Cup zviamba udiva no dimisera musi vapukati ya mudavi so ndikatamba uri mutambo wa manaka mutambo wavudi so arigidimere wavona mutambo wa team ya Sundowns ukati na HSB Saka mama my brother kala sokola this skill of us culture subscribe like and comment we love you so much Timuliwe Timuliwe